Although, ikapinti tapintas dito yan tayo, ti syudad tayo apo. Mangit ada talaga um, uh, maited kadagiti athletes tayon apo. Especially DJ insurance nga makongkona apo. Um, ilang kayat tingan nga mapasama so nagresolusyon tayo iti ah, Congress apo nga no mabalin ket aramiden na nga mandatory imbes nga discretionary apo syempre no mandatory isudat mang formulate iti konkreto nga maited kadagiti athletes no kan apo isudat ada specific amount ada konkreto ang amount kaano maited imbes nga DJ ada discretion no ah, kaano lang numano iti maited but again luckily iti syudad tayo po ay aywanan tayo gusto dagiti athletes tayo babaeng ti napintas nga pinagtinulong iti city government ken iti DepEd. Sir, nadaman din mo ti coverage na insurance coverage di ba siyang atleta, sir? Well ako at the report idi kasi din nagresolution tayo dinamag ni Apo Jason nagreport met ni Honorable Agustin wherein at the DJ upat sa DJ ako upat nga insurance coverages DJ ako tilang kami nag-concentrate ni ka DJ di death nga party insurance ako. Other than that, at the G report, ipailad ko to kanya yun to. Ako, nung ano G nila ako.